waba waragize amahirwe yo kwinjira muri hoteli nyinshi zigiye zitandukanye ziri hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi tugiye kuganira kuri hoteli yubatswe hatabaye gusiza ndetse n'ibigize byose ni ibiti, yitwa Comeland Lodge, iherereye mu karere ka Karongi. Nitwa Niyonshuti Cedric, kana subscribe, share na comment kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu nk'ibi ngibi. Mbahaye ikaze rero, iyi ni Eagle Magic TV. Ni imwe muri hoteli zitangarirwa na benshi bitewe n'uburyo bwihariye yubatswemo ndetse n'ibiyigize. Ni Comeland Lodge, yubatswe ku musozi uri mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu, ikaba ikikijwe n'ibiti bizana amahumbezi ndetse ibibatse n'ibikoresho hafi ya byose birimo bikaba bikoze mu biti. Ni hoteli yubatswe hatabayeho gusiza ndetse aho iri biti byari bihasanzwe n'uko umusozi wari uteye ntibyahungabanyijwe mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije. Ni hoteli yakomotse ku gitekerezo cy'umubirigi wahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda, akaba yaravukiye i Burundi agakurira mu Rwanda, yitwa Natalie Cox. Urukundo yakunze u Rwanda nirwo rwatumye ahashora imari ahubaka iyi hoteli y'inyenyeri 3 mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Inkuru ya Natalie ihera muri 1945. Icyo gihe nibwo sekuru ubyara nyina yageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuye iwabo mu Bubiligi. Akigera muri DRC yabonye imiterere yo muri Afurika, ahitamo gusubira iwabo akajya kuzana umuryango we, dore ko igihugu cye cyari mu biri kugirwaho ingaruka n'intambara y'isi ya kabiri. Mu bana be yazanye harimo na nyina wa Natalie Cox, we wakuze agahitamo kuva muri DRC ahubwo akajya gutura i Burundi, ari nawe yashakiye umugabo babyaranye, Natalie Cox. Ubwo Natalie yari agize imyaka 5, se yitabye Imana, biba ngombwa ko nyina wakoraga mu bunyamabanga bw'ibiro bya Minisitiri w'Intebe w'u Burundi ahava akajya gutura i Kigali, aho yari afite musaza we wahatangije ikigo cya CR Motors gicuruza imodoka. Mu kiganiro cyari Natalie yagiranye n'Igihe yavuze ko akunda u Rwanda ndetse aterwa ishema no kwitwa umunyarwandakazi. Ati, nkunda u Rwanda kubera ikirere cyarwo cya mbere cyiza ku isi, ntihakonja ntihashyuha, ati ni heza cyane. Twigarukire ku gitekerezo cya Comeland Lodge Natalie yagize. Uyu Natalie yakunda gutembera ahantu hatandukanye mu Rwanda. Mu mwaka wa 2005 yageze ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, arahakunda, ahagura ubutaka, ahita atangira no kubaka hoteli ifatanye n'urugo rwe. Ni hoteli y'ibyumba 7, ikaba imwe muri hoteli 17 ziri mu karere ka Karongi. Ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 21, kubera umukiriya ubishatse bamwongera umubare w'ibitanda. Comeland Lodge yubakishijwe ibiti n'imbaho kuva aho umuntu akandagiza ibirenge kugeza ku nkuta na parafo. Ahantu usanga amakaro ni agace gato ko mu bwiherero, ubwogero no mu gikoni. Ni hoteli igizwe n'inzu zitandukanye, aho buri imwe iri ukwayo kandi igeretse rimwe. Ibintu Natalie avuga ko yakoze mu rwego rwo kurinda umutekano w'ubuzima bwite bw'abakiriya ba Comeland Lodge. Natalie akigura ubutaka yahise atangira gushinga ibiti, asasaho imbaho, azamura inzu atabanje gusiza no kumena beto. Ubwo bamubazaga impamvu yubakishije iyi hoteli ibibaho n'ibiti, yavuze ko abantu bakunda kumena beto bangiza ibidukikije. We yahisemo kubakisha ibiti kubera ko ibiti biramba kandi inzu y'ibiti ntishyuha ninakonja. Iyi hoteli irimo imitako ya kinyarwanda, buri cyumba cyitiranwa na rimwe mu mabara agize umukororombya, harimo orange room, red room ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ugeze mu cyumba usanga ibikoresho byose kuva ku itapi, amashuka, amarido, ikaramu byo muri icyo cyumba bifite ibara ry'icyo cyumba.
Natalie avuga ko bimwe mu bibazo akunze kubazwa na benshi mu bagana hoteli ari impamvu yahisemo izina Cormorant. Umuyobozi w'iyi hoteli Liven Steve yavuze ko ari izina rikomoka ku nyoni yitwa icyo ikunze kuba mu biyaga igatungwa n'amafi. Iyo iguruka ntikunze gutumbagira ngo ifate ikirere ahubwo igurukira hafi y'amazi. Bifite aho bihuriye n'imiterere ya Cormorant Lodge kuko nayo iri hafi y'amazi. Abenshi mu bagana hoteli bagira amahirwe yo kubona inyoni nyinshi kuko ibiti byari bihari mbere y'uko yubakwa bitatemwe ahubwo hatewe ibindi. Iyo uraye muri iyi hoteli utuye mu Rwanda wishyura amadolari 105 ku cyumba kirimo igitanda kimwe, hanyuma icya kabiri ukishyura amadolari 145, yakenera igitanda cya gatatu akongeraho amadolari 75. Ukirayemo adatuye mu Rwanda yishyura amadolari 145 harimo igitanda kimwe, hajyamo icya kabiri akishyura amadolari 185, yakeneye icya gatatu akongeraho 95. Akarusho muri ino hoteli kuva ku mwana ukivuka kugera ku mwana w'imyaka 4 ntabwo bishyuzwa, kuva ku mwana w'imyaka 5 kugera ku ufite imyaka 12 yishyuzwa amadolari 37. Aha ni ku banyarwanda, mu gihe udatuye mu Rwanda wishyura amadolari 47. Nitwa Niyonshuti Cedric, ninjye twanye muri kino kiganiro. Niba wifuza kumenya inkomoko y'izina akarere ka Bugesera, kana subscribe kuri Eagle Magic TV, ubundi tuzabane muri icyo kiganiro cy'ubutaha.